تماشوانên hêja revandina serokê xwecihiya Cindirêsê her wiha rewşa Efrînê em derbasî Beyrûdê dibin Mustefa Şêxû çalakvan li gel min e. Dembaş kekê Mustefa, kek Mustefa ji Demak û Efrîn hatiye dagîrkirin. Derdora Efrînê Efrîn bi xwe bi sadan kesê ku hatine revandin hene, niha jî serokê xwecihiya Cindirêsê hatiye revandin. Yani ev kiryarên gotê nekirin, tu bi çi vegirê didê çawa dikarin ev çekdar biçin bikaribin serokê xwe cîhiya nahiyekê bajarokekî bigirin, birevînin. بله دەنگ قوت بووجەم تەمام وستە Kekê Mustefa ez pirsa xwe dubare dikim niha serokê xwe cîhiya Cindirêsê hatiye revandin. Çekdarên ku Efrîn dagîr kirin bi piştgiriya Tirkiyeyê li wê derê xelkê direvînin, talanê dikin. Niha çarenivîsa vî yani serokê xwe cîhiya Cindirêsê dê çi be? Nirxandina te dixwazim bigirim kekê Mustefa. بله بله مامۆستا دەمباشی تە و تەمەشبانی هێجارە هەمێ سەرەکن خۆجەهی ئێ مەجلیسێ تە حەسانێ سەروان چنە ji berî wê yani mesela berî vê 2 sala Ehmed Şêx û naib reîs meclis bin lêdanê de hat kuştin. Yani hesanê ser tu Kurda tune ye. Yani gergir çi bê te hesanê ser we tune ye. Ji berî mamosta subhê riz xwarê girtin berî wê bi heft roja şofêrê wê Kemal ji Şîtka ji Kundê Tirmîş hatibe girtin. Berî wê heft roja Kemal hatibe girtin. û îro jî saet dudiya استخبارات Türkiye ket mekteba wê saet dudiya û hat girtin. Kek Mustefa niha her car gava ku çalakvanekî, gava ku berpirsekî xwe cihî digirin tometa wan gelekî diyar e dibêjin peywendî li gel peyê de ye pege heye digirin dibin. Gelo bingeha van tiştan heye ku insana bi vê yekê tometbar dikin. نامامستا تو بنگهی ویتنه برگو همه دگوینا yani dema wan da icbar bin yani hatta muvazzaf ya leşgerek ve muvazzaf icbari bun yani gava ke wan muhasebekin pirsa wan bikin gerek hemî behsî bûn gerek wecî bûn yani werin muhasebe kirin çima yani wan muhasebe dikin îro reîs meclis yani merkezek xayê mewqeek wî heye çaval pîşa Ahmet tê girtin û destê kirepçakirin û ew îhane dibe dî ça meclisê da û dibin. û taban ji serrav jî girtibîn. û di sê serrav jî girtibîn gotî têkeliyê we bi tevcîrata bi bombekirinê li Cindirêsê û Efrînê dibin wîn sedemê wa kar nane. Taban ew jî dûrê ji rastiyê yani. Dûrê rastiyê. Ew karê wilo nakin. Îro mesela yekî Kurd bi vê re hat girtin navê Cemîl Alo ji gundê Çûpana ew jî hatibû girtin. Kekê Mustefa dixwazim wê yekê bizanibim niha her dem Tirkiye gava got behsa Efrînê dibe. Yan jî ew deverên din ên Rojavayê Kurdistanê got hatine dagîrkirin dibe. Dibêje me demokrasî birevê derê, xelk dikarê xwe birêve bibe. Rastiya vê çende bi rastî Tirkiye çawa dikarî pêşiya cîhanê van gotinan bêje û gava ku rûdanê nûsa bêktin. Mamosta yani çawa demokrasiye gerheyan niha malê xelkê tên birin. Malê xelkê yani di heyva Tirmî heda heyanê dawiya tebaxê di sud û di xort hatin girtin ka ji kalamêra ji pîreka ji keçika hatin girtin û perêjestan û berdan. Çawa demokrasiyê heye heya niha Kurd nikane bi azad herê nav milkê xwe û erdê xwe. Çawa azad demokratiyê heye heya niha li ser erdê hat dizîn û şînwar hatin dizîn. Heya niha 24 cih şînwar hatin dizîn. Nêzîka 4000 qet'a yani perçe hatine dizîn ji Efrînê. û li pîşa Tirka û aletên Tirka ji Bagîra ji Tireksa ew dikulin.
شو الديمقراطية دخازن وهر نائب هر رئيس مجلس المحلي هات قرتين بيشا دنيا يجشتكي و تحصن السروانتناي شو الديمقراطية بتو ويش يعني كاكي مصطفى افكر يارين قول لعفريني دبن افكر يارين قول عفريني دبن قالوا هون دوكيمنت كان اف كريارين قوتين كرن جبوي رايع قشتيا دنياي جبوي ريخسنين نافنة تبي تينا ريكرن بلا حر روجك حر دمك قرقا اي تشد ان بيكرن تيكرن ام دشينين ريخسنين ما في مروفان لجنة التقصية لجنة نظام العفو الدولية لجنة دولية المستقلة جوانا بريدكن تشتي انها تيكرن قالك زحمتي تشيكرن غير ويقشتكي او تغيير ديموغرافي تركمان وعرب يعني مثلا بري بحفت روجا مال بتك كرد من بيجي دهاتن تقامته دهاتن من بيجي او بيادا برنادا جوندي حسيبنا هنا سي مال بدك سي من سي نفر بون او برنادر ورن سر خاكا خا عفرين خا قلت له وين عميلين وين اردوغانين نابي وين هرن عفرين وين هرن كي عفرين وين اردوغانين يا لدن ترك و او تشتنا ريال لهمبر حيانها لهمبر ان غوطه اد لقى بدكن وان مثلا وجمعيه بريكا جمعيته جمعيه خيري وان دام دكن خارنه ددنوان مالا ددنوان جبرگو گمانه بوان را العفريني بمينين مقابل كردا بالبيكرن تنكرن قرتن تنكرن ليدان تنكرن جبرگو كرد اخاخا بردن وهرن يعني حيانها بردوامه حيانها بردوامه كيك مصطفى دخازم ويك اشتري بجمنها ده برپرسیارین ترکیه بریو برین ترکیه مدیا ترکیه گاواگو بحثا گوهرتنا دموگرافیه یا عفرین تکرن دبیجند بینا اویک نراسته ترکیه قد کاری وسانه کرنه برو واجی گلک کسین کو جوان جهان رویانه دکارن وگرنه جهین خو yani propaganda go او dikin wusaya rastiya ve ser erde çavaya kek Mustafa مقابل بس بوتومبيلين خوج دلبي دكابين وجعزازه دكابين شي عفرينه قرقع عربن بينما قد كردبن يك نفر الدخية تيكا في عفرينه حياتك في عفرينه جي برا بدن وانا قايد وچك دارنا بدن وانا حتى تيكا في عفرينه يعني جمع بقند هنا حيانها كردك لبنا قريه حيانها كردك تيتنيه خاصة البلبلة ناحية بلبلة نوتشا بلبلة قلنا هنا تركمان كاتني كتيب السلطان مراد او خلكتك ودارين بله گلک سپاس چالاک و مصطفى شیخو کش بیرودی تلگلمو سپاس